kulturo. Hvala županu. Vasko pride na vrsto nekoliko kasneje. Mi imamo najprej na urniku še en glasbeni intermezzo, in sicer ob rojstvu novega kipa v Mestnem trgu v Slovenskih Konjicah pesem o rojstvu iz grl moškega pevskega zbora Ivo Štruc pod mentorskim vodstvom dirigenta Iva Kacbeka. Je ta človek, da svet rojen, hitro čuti zjeve svoje. Triveš čisto nam, triveš čisto, sam pomaga si ti glas. Oj, 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 joče se na moč, kliče mater na pomoč. Oj, 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 joče se na moč, kliče mater na pomoč. Mati sliši, a jo sliši, ten glas hitro smiri. Prite bambice, pompite ga pleničice, za rojeno djetece. Oj, 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 joče se na moč, kliče mater na pomoč. Oj, 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 joče se na moč, kliče mater na pomoč. Naj bo fantač ali deklina, putri grejo na vrčmina. Ohajajo veselo tisti dan, ko je dostupno pisnja. Mižnar tud, pride najkvaš in fajmo šter za njim počas. Mižnar tud, pride najkvaš in fajmo šter za njim počas. Vasilij Četkovič Vasko. Gotovo se številni, predvsem Konjičani, sprašujete, kdo je ta skrivnostni mož, čigar kip bo danes naprej v vsej svoji velikosti krasil Mestni trg v Slovenskih Konjicah. Akademski kipar iz Črne Gore, umetnik v pravem pomenu besede. Svoj dom je našel v Rogaški Slatini, ki jo je svojo ženo Ano, profesorico pedagogike in psihologije, že dodobra zaznamoval s svojimi deli in svojo energijo. Žilavost, mogočnost, vzdržljivost, inteligentnost, muhavost, hitrost. Vse te pridevnike lahko pripišemo tako konju, kot tudi umetniku Vasku samemu. Najbolje je, da ga spoznate kar sami in da iz prve roke slišite, zakaj ravno konjice, zakaj konj in zakaj ženska na njem. Zelo ti zamerim, da smo preknili, da sem pozabil. Jaz sem koncept delal, pogotovo po gospodinu županu, pomiran, bom rekel, je človek dobi komplekse. Umetniki nismo rojeni za govorenje, naša je govorica dleto, je li drago, penzel, da nekaj naslikaš i take stvari. Ali vseeno, ja vam bom prvo rekel, dragi moji pohorci, to je ože gledano. To su tisti po ovih hribi, koji imaju dobar vina i te zadeve. A onda bom rekel Štajerci, sam ja tudi Štajerec u Rogaškoj Slatini. Pa sam? Ja sam vzeo časa ne eno leto, nego 15 let, 14 let. Zapravo, ja sam tisti poputnik ko grem iz tovarne u tovarnu.
sem bil v Zrečah 7 leti, ustvaril tisto, kaj vidite tam, ne vem, je zakaj. Pač 7 let sem izdržal, pol je pa bilo konc. 7 let sem izdržal v zakonu, ko pravijo Slovenci, 7 let, če prebrodiš, pa bo šlo naprej, pa 50 let je že minul. Pol 7 let sem tudi te Pohorce in Štajerce poznaval v Slovenski Bistrici, z aluminijem. Skratka, verjamite mi, da se v vašem objemu strašno dobro počutim. In onda ne bo vprašanja, zakaj sem ja naredil nekaj tazga, eno tako skulpturo, vložil vso svojo energijo, vse mi je to prišlo iz trebuha, iz želuca pravijo. Ja, moji soprogi tudi reče veliko krat, veš, da te imam v želucu, ne, a to po slovenščini nekaj slabega. A mene je to nekaj lepega. In zakaj sem pol pa to vse skupa počel tu, pogotovo v Konjice? Prvo sem spoznal Mirana, on je toliko o temu povedal, da ja sad moram vaditi neke fragmente, da bi mogel povezati vse skupaj, da bi vedeli, zakaj sem jaz zapravo to naredil. Z njim sem v kontakt prišel in prvo je moje bilo vprašanje, poslušaj, gospod župan, pol je pa za mene bil on Miran, više nič drugega. Jaz smo se zmenili, jaz sem ga vprašal, a boš ti z mano politik ali prijatelj? In Miran je rekel prijatelj. Ko rekel, fajn, bom pa se naredil. Ali ipak je možda je bilo tu politika, ali jaz sem to... Župani morajo imati politike. Ja mislim, da je on dobar človek. Vama se sigurno zamerijo kaj, pa to tudi mora narediti, nekaj dobrega, nekaj slabega. Tako je prišlo do tega, da sem ja začel tuhtati posle tistega Pegaza, ko sem ga delal v Rogaški Slatini. Je to moja navada, da se podpišem nekaj, da nekaj naredim. Se mi zdi, takrat me bojo zapomnili. In sem celo rekel, toliko spomenika naredim, posod se podpišem in naročil sem mojim juniorima, če se mi kaj zgodi slučajno, ali se mene ne bo, mora čakati 200 let. Jer mene nema, mene jedino kakav bik ubije. Da me samo prah rastrosil po Pohorju ili negde tu, jer sam tu proveo 50 godina i više u Sloveniji. Akademiju završio u Ljubljani, predtem isto malo akademiju Ivana Meštrovića u Splitu, tako da sam bio potkovan s tim sve kaj, jer stojim za tistim kaj počnem i kaj delam. Zakaj pa konj pa ženska gore? Svi se sprašuju, ta punca govori o nekom Juriju, govori o nekom vitezu, o nekom voščaku. Ti moški su strašni šovinisti, oni su sve na konju. To je prva figura koja je ženska na konju. To je vi konjičani imate. Ja pa pravim da su žene nekaj čudovitega. Znate biti patečne tudi. Samo brez vas ne bi bilo nas. Zato sam ja posadio na konju jednu žensku, tako seksicu, tako da sve nosi atribute u sebi, da je to na neki način ponos u svim Štajerkama. I zdaj bom hodao od Štajerke do Štajerke, ne da vodim ljubav, ali da malcu neku dobru klobasu ili nekaj tatka da dobijem za nagradu. I to je bio taj razlog. Mislim da ženska zasluži da pride na konju. Tu ima više simbolike, nije to samo da jaha. Moški su svi dali tiste, ne vem kako Slovenci praviju, tiste uzengije na čevljih, pa uzde, pa su se naoružali sablje, puške i konja su ukrotili, a konju to ne paše. To nije pravi odnos do konja. Ova moja ženska, ona golišava jaše gore, nju golica ono njegovo telo, čuti erotiku jednu ispod toga konja, a konj isto se drži tako i pravi, vidite kaj imam lepega na hrpku. I to je tista nekaka globlja koja vam bo prišla u možgani, ne, u želucu. Tako, upam da mi ne boste zamerili zato što sam vam to podario. To sam naredio s veseljem. Najveć se mi pa dopadao tih Pohorcu ko sam prihajao i ko sam ih srećao. Prvo su me razjezili, jer ko sam završio akademiju u Ljubljani, mislio sam da znam slovenski jezik, pridem na Pohor i on me rekao, ko ste vi fanti? Pa tu, pa rekao, ja sam totalno propadao jer su neki čist drugi
jezik govorijo. Pa mislim tudi,